Skuad Garuda telah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali selama hampir sepekan hingga 31 Mei lalu. Sebelum kembali ke Jakarta, para pemain menyapa penggemar yang menunggu di area salah satu hotel kawasan wisata Pantai Sanur. Panitia juga mengenakan udeng atau kepala khas pria Bali dan disambut gamelan tradisional serta dua penari Bali sebagai tanda perpisahan. Pelatih timnas Patrick Kluivert dan beberapa pemain sempat diajak menari sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung. Skuad Garuda akan bertemu Tiongkok pada 5 Juni nanti. Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku sudah menganalisis kekuatan lawan. Kluivert memastikan timnas akan bermain percaya diri dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Kluivert bahkan memberi peringatan kepada Tiongkok untuk berhati-hati. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us, because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Sementara Kapten Timnas Jai Ijes percaya diri menghadapi laga melawan Tiongkok. Menurutnya, kehilangan sejumlah pemain kunci bukanlah masalah yang besar, terutama pergantian penjaga gawang yang kemungkinan akan diisi Emil Audero Mulyadi. I know Emil a little bit now because he plays in Italy and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Laga melawan Tiongkok pada 5 Juni sangat krusial karena kemenangan bisa membuat satu tempat di putaran keempat, sekaligus menjaga asa ke Piala Dunia tahun depan. Tim Liputan Kompas TV.